uba kumubiri ke uba kumubiri numere nka Stylozof mengarara kumunyu urayoberwa yuko ari umuntu cyangwa ari igikankara nk'ubu baguhoje hamwe na Stylozof wa mukosora gute cyane nanjye ndibaza arabizi niyotse aho ni kabisa kwakuntu ajuyagira umengana umucogoje baby wangundi iki nukuri washaki iki. Yo my people ndibaza murameze neza cyane muri fresh so nanje ndameze neza ko musanzwe mubizi ni Bobo Box gusikengene ni fekira kesi pesa emirose ko mbona shati jibura maswara musamara wani mecha Mr. Wachuka ege mistanda kujuka isaze y'umuji no musi ndi kumwe n'umutumira dasanzwe wa muramvya ubwo kasiri kwa siri issue boy Costa Burundi kwago yes. Costa Burundi ya kubera cyo wambaye imyambaro nk'iyo bajose baranzi ko yose baranzi ikuna nambara nk'umwami kabisa bambara nk'umwami nk'ukuri umunyamuramvya nyene waba wabami namwe munabizi ndiyoza kabisa yego mwezi gisabura muzi mwezi gisaba sha ugaje jena uyapfuye gitaraba tarabaho kabisa kuri maganye nace ngumpanda ndamukurikiza nyene kabisa n'imyambarire yiwe yego ntare rushatsi abo bose kabisa ko bagize jena ndumwana mutoya n'abanyamuramvya bose n'abanyamuramvya bose oya si bose kwese abanyamuramvya ninde nanduzi abami sha yakabisa ngaho uriko unjana kure kabisa kwe Costa Burundi kweli kiwise Costa Burundi tusanzwe tuzi bandi bitwa amazina yabo ariko wo asaswe kwitwa Costa Burundi kandi tuzi ko Costa ticha yapfuye so je mani kabisa kwe ujya gushaka kabisa kwe jama fana gose kabisa kwe n'amafana gose kabisa kwe rero mse yapfe byambabaje gose kabisa kwe byambabaje gose yapfe waramufana cyane kabisa kwe nanye ngitwe bituma nace ni Costa Burundi tuko turakora mu mvura ariko nta nakimwe umusoda yamakora buri mwanya wose sibazo bitatu n'ugamba kabisa kibazo cyambere shaka kubaza uvuga ko uri umuririmbyi kandi uvuga ko uri n'umwanditsi indirimbo ufise kuri YouTube indirimbo zishika muri zibiri sivyo ni uziyandikira cyangwa uragura ama melody oya je ndazandika nyene kabisa kuri ya muri yigera anyandikira kuri nyandikira kabisa ufise indirimbo wompa agapera gatoya kujya ndirimbo heruka gusohora Bogari ya Bogari Bogara hunche osani Bogara hunche osani Bogara izina nararyanditse gonche osani Bogare cyangwa wa Migaro cyakubatse na Nyandwi cyangwa bate Genero gonche osani Bogare cyangwa wa Migaro abagabo mwipanke nkwerume ku ruhande umwe ku ruhande mugabo nimwigira udupande Bogara hunche osani Bogara hunche osani Bogara uba kumubiri ke uba kumubiri numere nka Stylozof mengarara kumunyu urayoberwa yuko ari umuntu cyangwa ari igikankara kubagona mugabo kasiri wa issue boy Costa Burundi none kuri kavuze ntuze ya Stylozof ngarara kumunyu ya Stylozof je kabisa kurija kabisa kurija kabisa kurija je byangiye mu kabisa kabisa nivyakuryoheye kubera iki kandi je nigituma je uri kumupondo ujya Apple mic yamwe shiganiro open mic nyamba rero urumva nyamba kuba naponza ngo Stylozof yaci reka kugiposting oya ashaka byumve kabisa kwera Patrick kandi akeza nete bavuga ko ariyo TV online shigikira impano nyinshi unavugisha ukuri nyabo kimaze nkameza 3 mugabande ara postinga igwa postinga bademana bande umva umwanje kimaze ameza 3 wari wamuhaye amafaranga none wari wamuhaye amafaranga kabisa ko yabarekesa ko inama ayindoga nyine kabisa ko nkangaye Patrick inama ayindoga nyine wamuhaye nkangaye
Femile kabisa kweli. Achana nka guposting ikiganiro cyawe. Kinambonera kabisa kweli ubyumvire kabisa kweli. Nabonye naponde umusani sinzi kabisa kweli. Wamuha wamaze kumuponda. Kabisa kweli namuponze daki. Kabisa kweli. Uba ku mubiri. Uba ku mubiri. Uba ku mubiri. Ahubwo nanjye numva ati atujya mu tipe urujya mu tipe. Je numva ngo ariko ngwandika ngo ngo kufaka nanje. Afati. Sinojya buhanda usigaye nukubumwa bose. Nabukora ko bose nabumwe. Uzamwesha igicupa cyangwa uzamwesha gwembe? Apa nugwembe igicupa cyupa. Oya. Yego nukumucana kabisa. Mubu baguhoje hamwe na Stylozof wa mukosora gute cyanye? Nanjye ndibaza arabizi niyoze. Aho ni kabisa. Kuko atubyagira umenya umucogoje. Azwiragira. Umucogoje n'umuye. Umucogoje arakaporo mu mvura nko mwijoma ngo jwi. Ariko numva rya twigiwe. Nasoze fara azwiragira nk'umucogoje. Rya twigiwe kabisa kweli abujya. Ujya mu beshi ujya ngo namano yo kwimba afise kweli. Ibyo imba nibyangiye mu mutwe kabisa kweli. Sinzi nkawe no mu Ego. Abantu benshi barakubanye muri nanje ndaririmba. Competition. Ujya mu sinaho kweli. Na Fabio yavuze ati je naniga umwami wa karere. Atuho rero ngadutura. Bisira gusa nagena kubisa. Kandi ari yo nyene. Oya ubwo ari kiboro, oya ni hari imbwa igoti yarimwe. Rero ari indi pano tambaye nini pia. Navuye muhira. Ikamera ruko. Aya. Atanje ande bafuta. Inje gusa. Fabio yapati none umutipe wewe. Wa migara. Ati no wahe ndaki. Ni wa migara. Ati bro, ati stile wambaye. Nizere yuko ukute rapunyi ati nyongine kabisa kweli ati yabami yego kabisa kweli atanye ndabizi kabisa kuri rap simbuja kabisa kweli ningaho nyene muziki ndundi ubona uza kuzo gushikana he umuziki kabisa kweli kabisa ana vuba kabisa kweli nabona ikondo kabisa kweli kola kwa ngitangwa na kwa nije beshi Besha kuma bambya ngo umuziki ngo n'uruhombo wagwanije beshi cyangwa wagwanijwe na beshi naho gwanije ahubwo abandi bashaka yuko tugenda aya kandi bavuga ngo ubwigimiza nka master talent hasa kwe ahubwo bashaka ati newe muri kuravuga uko vuga uko urabegeye bavyitwa ko bege umugare rero ngo nanje nje nagiye ngo baze iyo uri kuraririmba ntago ndigira numva uvuga mugane naguye kuririmba nyene cyabihira kabisa ko yaje sinzi gituma ha umuntu ndaguhuje nawe ikiganiro cyanje cyo andakira mutwa R9 ndaze kigana tegezo kukibona urumva kuvuga nawe we ni nkuko nyene cyangwa ndabakoreje nk'ikiganiro muri kumwe ndaki agosanga yaba itabi yaba nka film aho usanga kabisa yaba nka film ndaki yego umuririmbyi w'umurundi wa mbere wemera n'uyu wali babiri FIZZO na Kidum why FIZZO Bwana none bose baratwiya girumenga wapi ndakiye kubera iki FIZZO oya ngira ngo nagasa kweli tugine so kubacha mu muziki ego Kidum na satu barazwiragira satu nabaye oya umva bajya baragira ngene mu mugabo jene jabone me abone me nabo na biri gusanga bisa kweli hari indirimbo ya FIZZO wobutse Nimba ya FIZZO aruka gushogusha cyashya biri kugumena urya nikwana ndebage mu ndani nikwana agapera gatoya umondani twagiye nagonga hoti ujya FIZZO urumva yakora alimba Swahili basi fachu
Agapera kuri FIZZO. Uguhisha kakwanka umuhisha kubizi naho nigira zimsa hajya byose mbambizi Irangi urumva ndimo daba bajama urumva nanjye ngiye kutimenya nje mu by'iwanje kizanga diriya nazibagiye ku buryo niyo ngaha mu Burundi atamurimbyi numwe uzi indirimbo yiwe hamuvuze ati noja kuri stage no mutungura ndamubonye sha uni nawe sinzi kumuzi ari umurimbyi yitwa Big J mbwira indirimbo ya Big J uzi none indirimbo ya Big J agapera kuva koro ndavuga cyane beshi baguma bangwanya ndagwana nderenkana kiburyo mu kibubafu ngo nani nkende ngo nani mafu nemeza bamwe banyitwa pumbafu twaciye mu nzira z'amahwa turagwana cyane maka turabana bubahwa twaciye mu gitutu cy'urupfu bakatwita ibicucu ariko ubu turi mu bicu tekera ngwa inkota cya ku ruhande wase naho ndakujombe cyangwa ndakubwira udupande pande ubu nanjye ngeze kure abanzibiye ndabazomereye abafashije babongera inzoga minywera amacupa minywere photocopy manika ibiganza twagwanye ingona naco mutwasamako nyo muciri inkonda naco mutwasamako ngwanya nabatsinda naco mutwasamako aho nyina Ngo Big J yumvise uzi indirimbo yiwe abyakira gute shashi aga mani abasani turafise ngo ingwana yiwacu aho ndi mutipe mwahora mugendana yitwa Merikipi agerereye he nabigipina ari mbere bisabye ko ari je namufashije no kuyandika indirimbo ya Merikipi yego wamufashije kuyandika cyangwa wamuhaye titre akorerako ari yitwa ngo marafiki zangu nifanye nini wahaya mapenzi nifanye nini sioni sisi umva ko je nanje mbanze indirimbo z'abaririmbyi benshi kandi bakiri hasi akona ubaho akona ubaho mugaga sani indimbi ariho bisi namufite kwandika yego kandi no gutambana namufashe mu ndatambara tuya warabaye mudanseri we narabonye muri video kabisa ko nyama umva ni nuko rero abasani bo mu Burundi bagoreye barashima ona ngujya ryo usanga anyiceko nk'ahantu nagire na yambo ame cyangwa ibiki n'ibiki kandi mwirigwana mwikota biki cyaje eme byacho asho kugura mukwezi bitoronya kabisa ko n'iki oya none nk'ubu uri kurakora umuziki ubibona gute imbere hawe haje cyangwa kazoza kawo kamecinga gute jamu kuba mu bujewe iby'imidikije ibintu byose ndifasha na management office umuziki ndifasha ndifasha urumva rero ujya YouTube yawe ifisende iyo wandika bisa kwe ninda posting nje email yayo urayibo byose na password bisa kwe none ko hariho indirimbo nabonye iriko gusika bidahera yose indirimbo idahera yose ariko indirimbo zibiri indirimbo ya mbere ntihera yose irahera kabisa kwe garuka madame kabisa kwe nashaka umwe gapera gato kuri ni madame ni madame kabisa none urafise umugore wayiririmbiye ahubwo indirimbo kabisa jena nibere mu rukundo ashira mu sara gose kabisa kwe romudemo rero aciranga kabisa kwe heshima kumurega kumunimbi iyo ndimbo kabisa ko ari nimabaro kabisa kwe gapera gatoya rero kuri madame uragi yo garuka madame garuka madame garuka nakibabaje ngo wakunze ukamwizigira ukamwita sheri nehera aragiye asize mu byiyumviro sigaye ndamumedita ariko naho ugiye sha akagumye bagumako ikirenge ku muriro sishobora gukurako garuka madame garuka nkina w'abana banje
wambwiye kutazomeva none hera buragiye ugiye unanye bibondo bino bintu nakaja bino bintu namayobera nanje gukunda ndabizi nawe gukunda urabizi bwira ico wankundiye amameze ndakimenye baby wankundiye iki nukuri washakiye iki wankunze utarevye inyuma wankunze utarevye amakashi izi you baby mwana gwa mama nukuri niwe cewe nakunze mugo kawa isiri kwasi Costa Burundi ukora umuziki nta management urimwo imitahe gukora uyikura he muhungu abwo ni natika bisa kweti Demu ndashibanga nkoro ngigihumbi ngajingazi ngabika ingazi ukora akazakaye akazakaye ukora cya yuze ngakaza ngozo genda buteka yesu vangura ka ona jo mamaga ati ngodukore hari amakashi ndazi nikiye duratumika byose ndakubita kabisa kure wibona hehe muri kazoza ka music aje kabisa kweje umba yose umuntu kabisa kweli anyiza kabisa kweli kana kimitaye jemba kabisa yuko nogera kure kabisa kweli ngagera kure yabakidumo yabafizo kabisa kweli yego umba wifuza management yego hoya dusenga basozera ikiganiro nashaka utanga ubutumwa cyangwa ikifuzo ciwawe ushaka gushikako shaje kabisa kweli nishamira amire nk'ikintu ngafana biwawe bashikire kabisa kweli baje kuri tipe bandike Costa Burundi bangire subscribe na komante na jeme amanje YouTube yiwanje doke kabisa kweli ngizini kabisa kweli nk'izabandi yego nk'ikindi kintu nyene nyine imana nyine isho hoje management kubaje kwa ibintu ubwo runtu rurire banga uru rukwago rukwago egaje naho nibaza ni koti nyene bifatanye ushakura rukuramo turabe rukwago kabisa uru kurakumera nko kurako turabe uku oya abuka kafatanye ngaha oya ikibona ndachokita gitangazo kibona narimvuze ati iyo koti yawe keshikari yuba wambaye ubwo se waceshikirijemo yaje ubwo avuga sana na wambye kabisa kweli ubimbwiye kweli aje kabisa igoti kabisa kweli kabisa kweli nakunda kuyamba kabisa kweli najuka kabisa igoti yaje kabisa kweli nateye kweli yego nse nkugushimira cyane twabanye neza twakora ikigano kimeze neza ndibaza naje shira kuzogisupporting basha bose kabisa kweli bose kabisa naho open mic mukajamba kabisa kweli open mic bamwitwa Patrick ndamutse kabisa kweli ubutumwa kuri Patrick ubutumwa jambo Patrick hari wose kabisa kweli shamga amukasi dese muvizi nabi ahubwo kabisa kweli imana kabisa muhe nyine ahezege n'abandi mu mugabe ibyo egerezo kiza kabisa kweli bakora ikiganiro kikagemana ameza 3 lakini ngandanye igishika mbwira ati ngabajama ati nakoze kikano mukeza net rumba ndakemera kuba na ponse Stylozof jesinde abo ngene nanje inyishu kabisa kweli inyishu yego wavuze ngo bakore noze ya kuri YouTube yawe subscribe na commentaire like share hama byose bigende neza yego kabisa nanje YouTube yanje ibendende kabisa kweli ikurengeza abandi kabisa kweli kabisa banyitwa Bobo Box inyuma ya kamera no kuri voice nje wenyene nari ndi kumwe na Costa Burundi umwe avuka imurambya wabo wabami avuga ati je nkene kuzo kwita Bifese cyangwa Fablove hasi nanje mbo mwami wa lape wagwane mugoboka siri kwa siri shop ya Costa Burundi